huai sen langsar zual somba ka Gorkha Rifle an lakdan kan ron tar lang do nani an sipai huai sen thren khatte pakhatna Diprasat Pun Sergeant Diprasat Pun hi kumsang ni soma Babaji Afghanistan ama chawa Taliban sipai somthum chuang ne tu kha ani First Gorkha Rifle omni in Taliban mun poimo opium chinga anin beng bukna mun Helmand Province thunun turati anni September ni som pasari sang ni som ni in thlan anaya wangin an platuna omjong jong deuh tho chu patrolling nein an chuaka an posa hian mi pali chau an pun hi ama in chunga a duty nge zana chuan chimlam checkpoint a thom a ria atira chuan bong ni tura angai ma se hlo a hnai ti hriat na enge motak anei ta tlat a han en chiang chu a ma maya gate bula chuan Taliban sipai pakhatin bom phum na tur alo lai mek kil thuma tangin an omna mun chu an ron pan mek ti a hreta bok reidia manga an commander bia in lai pui manga puina amamo thu a hrila aron hual tu ten an bei hun ngai chuan a bei masa tu atran a fu jok don ti hria in AK-47 le RPG ne na thok chuak Taliban te hi alo bei an tha ma nge ya atam thei ang ber tha atum top dam chuak tura a in ngai to lo jok ama a bom phum mek tu hi grenade in a voma kiltina tangin an ron ka aron ngal minute som pasari chung ama chawa helpol ama chhotna hian a silai mu round zali a ka aral vek ba ka a grenade kol som pasari avom chuak vek a silai mu a zo nuwa Taliban pakhat chuan in chunga a han lon chila pun hian machine gun nga chan tripotin a lo vu ani ol sam taka hne chi ani lo ti hre in Taliban te hi an tlan chi a pathumero tlan chetur omloin in beina hmuna hian an thi ma ni maya an post han him tu hi a huai sen em awang hian British sipai huai sen loman Conspicuous Gallantry Cross lanani pani na Gajendera Angdembe Dan Gurung le Manju Gurung te Gorkha sipai te hian ral rama po an thian te an kalsan mei ngai lo kumsang ni pariat khan Taliban helpol te chuan Gorkha sipai te hi lo lam bunin an jinga mi ibras rai chu natakin an ka phliama ma se athian ten kalsan du mei loin an captain Gajendera Angdembe rifleman Dan Gurung le Manju Gurung te chuan rai hi silai muleng fuwa kara fit jathum som ni panga zet an zon ani an mel ma te hian an ka chhun zom reng si awangin an thian pa zon chungin an ka le dangai an jinga pakhat chuan ama silai ba ka raya silain an mel ma te hi akap leta mun him an thlen pui theita ani pathumna Lachiman Gurung Lachiman hi fitli le in chi som pakhat le ka sang ni in do pui wang lai chu ni lo se sipaya tang thei lo tur khopa pisil lani in do pui pani na hun lai kumsang kha jakwa somli panga me ni som pathum khan rifleman Lachiman Gurung le athian pathum te chu barmaram chung tuang do muna train cha omin Japan sipai jani rual nen anin machon an mel ma ten an tam ne awangin athian te pani hi an ka pliam thuaya an che thei to lo an train cha grenade an ron vom lut zui Lachiman hian grenade pani chu charin Japan sipai omna lama avom leta a pathumna a pai mai na keng puak ta hlo a kut ding lam zung trang a thloa a mai a kele taksa mun rang a hliam nual Japan sipai ta chuan train cha an lu chila ma se kumsom ni pasaria upa Lachiman hian a kut veilam chau mangchungin a rifle nei chun ne na lo beilet train cha lu chil tu Japan sipai som thum pakhat lai a lo thata an bul naya ruang omza ta tangin a thian te nen hian mi somriat pasari lai an that ni in alangani Japan ho chuan train cha sipai tam tak an omni a hria in be zui zel chi ni a an hriat lo awangin an hnung tol san liam na tak tuar chungin adam chuaka a huai sen em awang hian British sipai huai sen choi moina sang ber Victoria Cross adong December ni som pani kumsang ni som khan kumsom kwa pani mi ni in aboralani palina Banuk Bata Gurung hi indo pui pani na hun laya sipai huai sen fal te jinga mi ani Burma a Japan sipai te ne na anin machon trumin ama angot po a an mel ma te in kulna bangkar panga ala ka wangin sipai huai sen choi moina Victoria Cross lan ani choi moina adon ma lok hian an commander thu oya
an ho tu ten bei lo tur an ti zok tlanga Japan sipai te abeya wangin thupek zom du lo ti in areng ti niam sak ani phot Mars ninga sangkhat jakwa somli pangani in Burma kho pakhat tamandu bulloka Japan sipai ten an chu sak tlang pahnih chu chu le tura thupek an ni a an platuna hian sipai som anom tlang chung munrem taka Japan sniper chuan amal ngau maya British sipai an thi tam tial a nala chu ding chuak lo chuan ka thei ani si lo a ding chuak masa apiang alo kap zel boxi silai moving fuwa kara banuk bata hi ding chuak thutin rang takin thingkunga sniper hi akap thlatop adu tok meidone mo anti lain thupek dangpo ngak to chuang lovin Japan sipai te tomna leilai khuar foxhole nai ber chu ama in ava beizui mia grenade pani avom luta achunga lo sipai pani an thi ve adota a pheile ngal alai lungdot mangchuan Japan sipai lo te chu a that le a Japan tombuk pani ama in alale ta der mai ala du tok ta lo cheu Japan tombuk pani dang chu lai lungdot kan ti mai Bennett mangin alak belcha banak bata hi awan nei telbok Japan foxhole pali alak lai hian bangkara tangin light machine ganin avela matangin ka prengma se an ka fu lo hlawani malamala pan ta deu Japan sipai tombuk panga na chu ama maya pan la in an bangkara number 77 smoke grenade vom luta bangkara tanga Japan sipai ron tlan chuak pani chu akhukri in alo phil ve bangkar chunga hian tlan lutin Japan sipai pakhat la chu lungin achu hlumta ani Japan lam hian achet dan hi mu in a nok sak hle ti an ria an kap na sa hle a ma se a him hlo bangkar chak ber chu a thian te pathum nen riflein an beizui le ngala a chunga zong an that veka an la zui le ta ani ama chawa an mel ma te tombuk panga alak nu a thian te ne na rifle ne na bangkar pakhat dang an lak le awang hian British sipai huai sen choi moi na sang ber Victoria Cross adongani anin beilai hian kumsom ni palia upani in Mars ni khat kumsang ni pariat khan kumsom riat paruk mi ni in aboralani pangana agan singrai zun ni som ni paruk kumsang khajakwa somli pali khan kumsom ni palimi agan singrai chuan Manipur state chung Bisenpur bula Gurkha sipai platoon khat arruaya phai zola an omlain machine gun le anti tank 37mm manga bei antok alo bei tu mun nia in khuar Japan sipai te hian British sipai te in biak po na andan cha tlat si awangin hol fai nge an ngai machine gun manga lo bei tu pathum chu rai hian nai chilina thata machine gun le na haram noya biru chunga ron kap tu midang an la cheu vapan chil le in machine gun pu pathum atha belle atha bang te hi asipai ten an that ve ngal bangkar masa jok pia deuh munfal laya Japan sipai ten bangkar pakhat dang an la nei rai hian ama avalu chu in Japan sipai pali lai avathat le a abak zong chu lau thlabarin an tlan chejuita ani a huai sen em awang hian Victoria Cross hlan ni in mei ni som ni pasari kumsang ni khan kumsom riat mi ni in aboral parukna ganju lama ganju hi sangmo sikima piang ni in July ni khat kumsang ni khan kumsom sari pangam ni in alo boral to June ni som pani kumsang khajakwa somli pali khan Manipur kho pakhat ningthau khong bulloka Japan sipai te tengle sipai rual ne na fe chuak te chu British sipai B company chuan norkir tumin anlo machona anji nga hian kumsom pakwa le ko upa 7 Gurkha rifle ganju lama atel thi hlau lo ni om takin tengka chian na tur silai PIAT gan kengin abok waka iat som thum vel le kahla atangin teng pahni chu awakap chia Japan sipai ten ron ka ronin adar ding lama na takin an kap liama akut veilam le ding lama an kap fu bok ma se tolkir du mai lovin atengka chiat tak omna lampanin abok wak zela achunga tanga ron chuak Japan sipai te chu alo kap hlum vekani a hliam hi anat zui tak ema wangin anin beizo hian ama in a in sa seng theilowa langin damdoi ina zon lu angai hial a hmaluka Manipur state chunga anin beina a huai sen loman alo dong to bok nen a ming that azuala Victoria Cross adong zuita ani pasari na gaje gale
gha le hian in do pui pahnih na hun lai kum sang kha zakwa somli pathum khan kum somni pahnih mi lek ni in a ming a cher hle barmaram chung chin hilsa japan sipai mun poimo tak basai sil om chu gurkha sipai te chuan voi ni lak tumin beima se an hlo cham ve ve a sipai nau pang te te omna platoon gaze le a ho te chu an thian te ti theilo ti tura tir an ni tlang oi takalon chho ngai ni in japan sipai te chu tlang chi pa in kulin lon chho tuma piang chu mor tarin an lo kap thlamia mi azela lu chua an hupur om hle gaze le a thian te tlanga an lon chho tur hi japan sipai te chuan lo mu in mor tarin an lo sai chiama gale hian ake akut le taksadanga liamatur a hliam hi poisa loin mor tar le na loin choprup japan sipai te chu alu chila an lo kap dar vek lo chu amak jok le mun le muna pom chilin a phin dar vek a ho te nen an la du tok mai lo liam na tak tur chungin japan bu pakhat jok an be zui le a an lak sak zui le ta ani a huai sen em awang hian Victoria Cross lan ni in Mars ni som ni pariat kum sang ni khan kum som riat pakhat mi ni in alo boral to ani Peter Jones sap ming ani veta tat mai Peter Jones si British mi gurkha sipai te ho khom tu ni in a huai sen rep rep le kum sang kha jakwa somli pathum khan Colonel Peter Jones sian Tunisia a Germany le British Indona ming thang tak Battle of Afidavaila gurkha sipai tenen khukri in machine gun le na thuam German sipai munpui an lu chua John sian brand gun mangin melma te lai pui da na do san akap chima a ngonga ka hliam ani thung mase anaw gurkha te ne na melma pomchil athul du chuang lo Bennett le khukri manga anin pomchil na atel chhun jom tho anin pomchil na hian amit le amal puya hliama tor bela ma se ne na an chan ma chuan a hliam en kol du lovin an melma te an tlom a huai sen em awang hian sipai huai sen choi moina sang ver Victoria Cross lan ani Pakuana Ram Bahadur Limbu Borneo confrontation anti mai kumsang khajakwa somruk panga a Malaysia le Indonesia inti buaina khan Captain Ram Bahadur Limbu hian aming a cher hle November ni somni pakhat kumsang khajakwa somruk panga khan kumsomni paruk mi Limbu le a hote gurkha sipai som paruk te chu ramngo in a hualvel Sarawak khobul tlanga Indonesian sipai in kulmek mi som thumvel te machon turin an thok chuak Limbu hian ral thuam thatak tak nena in ringsa taka lo om te chu an vaya an pan nai ngal chuan an thomarin do na wangin a him donin a relova sipai pahni ruain an kalfal an rin angein an mel ma te bu komna alo nai riawa anin kara iat somvel chau atlati in machine gun an lokap Limbu hian a kap tu chu granite mangina that ngal an mel ma te hian na sataka kap zuin a sipai pakhat jok an kap luma pakhat dang le po in sa seng theilo khopana in an kap liam ngen musur kara iat za jeta thui bokwakin mel ma te chinchang le andin munchu a thian te awarila a sipai pui liam chu kalsan du lovin machine gun pahnia an ka ron reng chungin iat za jet bokwak le in mun hima ada mel maram chunga an sipai ruang let reng chu du lovin bokwak ngatin silai puak ri cholo kara avalale Indonesian sipai tlan chiat tum pali chu a hovin an kap lum zui bok a huai sen pia midang te en tonata na a sipai pui hliam le ruang thi huama za taka avala ka wang hian British sipai choi moina sang ber Victoria Cross adonga gurkhaji nga he choi moina dong ladam om chunani somna business sesra sipai bang kumsom thum pangami business sesra hian sipaya atran lo nuwa a huai sena wangin fak a hlo le September sang ni som khan Gorakhpur atangin Ranchi panin Maurya Express rela achuanga tui taka amut thil mek lai Chitaranjan West Bengal khodaya anom lain miswal rol somli velin an chuan na rel hi an ron suam tathut sesra hian a khukri phoin apia loka meichia kumsom parian mi pong sual tuma an man be mek chu awachan chuak suam mang te nen hian in beizuin pathum avit luma anjinga paruk man an nibok an mi man te kuta tang hian poisa fai cheng sing khat zali somsari mobile phone som thum pathum sanabun chi som pali le ATM card engemaw zat ba ka
pistol pahnih silai mu le chemte an man bawk ani sesra hian a ban vei lama hliam tuarin thahnih chhung enkol angai zui nge Gurkha sipai an lak dan Gurkha rifle atlin hi thil ol sam ani lo sipai rau rawa po tlin harsat berna ni in an soitrin kumtin mi sing ni chuangin an dil zia heng zinga zani vel ba khi lak an ningai lo dil tu an tam truma chuan mi sing ni le sang riat velin an dil thin kum som pariat som pakwa vel an ni in sipaya an luta kum som panga an tran nuwa an pension theya kum som thumbak sipaya an trangai me ulawani Kathmandu Bullock Pokhara British Gurkha Nepal Trangkop ten an buat sei sipai lang na mun pui an leya sipaya tran tum te hian ra bi pahnih paltlang tur an nei English le simple mathematics a written test nein interview an machona atho khatna an paltlang nuwa atho ni na machon turin Kathmandu an kala physical test ba ka trong an thiam le thiam lo enchin ania medical test an paltlang nuwa avoi ni nan interview an machon le thin sipaya lu tumten hau tak anti berle atop bera paltlang tura an da thin chu doko rei si ani Gurkha em chikhat doko in leile lung in pol keji som thum panga arit chu a chho zong lirin Himalaya tlang pang oya KM li le meter zariat zetel thui an tlan puyanga ya minute somli paruk chunga thleng zo velo te chu lak an ningai lo sipaya ta na lak an ni nuwa cholkar som thum paruk chung an training le a cholkar som ni paruk chung chu in do dan chi hrang hrang zirin sipai chungchang ba ka an in biak po dan hrang hrang mi namzia rang le sum don na lam thlengin an zir thin ani engwangin nge Gurkha sipai te hi an huai sen Gurkha sipai te huai sen thu an soi hian mitam takin an soi war deuh ni in an ngai thina an huai sen je ero an mel ma ten an hrechiang hle thung engwanga ral rama huai sen nge an ni ta kang a chan lian tak pakhat chu an thu pui wang hi ani Gurkha te hian thu von lar tak an neya chu doi zep takadam ai chuan huai sen takati a thajok ti ani historian Tony Gold chuan Gurkha sipai te chungchang hi soin an fei hle a an huai sen hle bok an pei reya thu pek zom konga an fak om tak zetani sipai dang te ne na an in an lo na langsar deuh chu chung ku ang meya an khosa ho thei hi ani battalion khata om te chu chung ko in po tak angin an oma indo na an ma chonin an ho tu te ta nemo an mel ma te huat wang emoni lawin an chung le an thian te tan an bei thin ani ati Gurkha sipai te san zong cho rual hi fit nga le inchis thum chau nima se ral rama na chuan an ma a om palian deuh an tlulian dewa pate deuh an tute deuh ani mai an sipai ten an nei ngei thin an chem te chuan vor koi ngul mai khukri hi inchis som pariata sei ani a in beina muna apaya tanga an phoi to ani chuan thisen kai lovin an khung thiang to lo an mel ma te thisen akai lawani po in an ma ni in zai pemin thisen akai nuwa an khung chau thin atop lama chuan heti khopa sipai huai sen ram enge mozatin an ma ni veng tuata na an du bernima se arwai tulang sar ber UK le India sarkara din muntra an chan lo wangin vuiwai na rang an nei thin kumsang ni som panga kha British sipaya kumzani an tran na ni in Soncliffe Kenta anom khom thin sipaya tangin British sarkar tan an wanglai hun zong hlan ma se British sipai ten pension lo an lak zat an la phavelowa khuale tuini na pek an ni lo ba ka an pension rualin an rama an ho angai thin an poimo ang he hu a ngai sak an lo wang hian Gurkha rifle lo ni to thin fanu lem chan thiam le UK a hriat lo tak Joanna Lamli chuan ham that na rang an don theinan dan mangin abeya an pension nuwa UK a an chen chunjom phalsak an nita ani pension lom man chungchanga po UK a sipai dang telak zat lak phutin ma an lave ta zela kumsang ni pasari atang khan sipai dang telak zat an lave thei ta bok British sipaya mi sang thum zaruk vel an tran ba ka Indian Army a Gurkha sing thum sang ni chuang anom meka India sipaya tang mek te chuan sipai dang te aya lo pek niam an ni awangin lo sang jok an phut ve mek bok Indian Army Chief of Staff Louis Field Marshal Sam Manekso thu soi hian atop khar donila mi in thi ka hlau lo ati ani chuan a ani lo vek chuan Gurkha ani ti na ani mai